Урметлі достар, біз яйнымызны девам етеміз. Мультфильмнің нефбеттегі қысманы сіз әлбетте келечек афта, базар әртесі күні сейрете білесіңіз. Әлбетте ратлық күнлері де мультфильмлер үшін вақыт бар. Ама шымды бұл студияда Мирахлы Субет ве кенеде балалар мевзусыны ғалиба біз девам етежекміз. Балалар, мектеп ве оқуш мевзусыны біз девам етежеміз. Бізім студиямызда Эшреши Мизаде адына 42-ші мектепнің мудир муавина ве инглиз тілі очасы Зенеподжа Мустафаева. Селям алейкум. Хош келдіңіз студиямызға. Насылсыңыз, сабаларыңыз насыл башланды? Яқшы сабам, үле бір актив шекілінде башланды, сағылыңыз. Адет үзре, насыл башланы сабаныз? Пек тез кечер менің сабам, чүнкі мен оча оларақ қалдырайық, ама мен анамын, мен баларны топлайым сабақтан, бір ана кебі, оның үшін пек үле актив шекілінде ве тез сабам башлай бет. Бүгін біз топлаштық тамам мектеп ақындала ферсетмеге балачықлар, яғни білеміз ке зиманевиятымызда емде ана бабалар қасет ете, яғни балачықларға бұны огретмеге. Шымды есе тамам 42-ші мектепте нелер бар тамам балаларны инкишаф еттірмеге, яңы бір тәсіл усуллары нелер бар? Мен умумен бір хач сөз айтмақ істейм ки. Асылда Эшреши Мизаде адыны ташыған 42-ші мектеп, милли мектебіміздің очаларының мақсадлары истидатлы ве ижаткар балаларны тапып, ве юзлерден бұтын мектепте оларны сечіп алып, оларны белкі оларны ішлеріні кеңлештірмегедір. Оның үшін бұл себептен біздің мектебімізде ел, ама бұл елі пек актив ве фаал үлен açıldı. Hoşma dersler hem de inkişaf tögerekleri açıldı. Onların sırasında bir öyle gerekli maksadıdır bu balanın şahsiyet umumilerini açıklamaktır. Ve bu sebepten bizim mektebimizde bu yıl açıldı çoktan hoşma tögerekler. Onların arasında sport seksiyaları, tekvando, kureş hakkında bir haç söz diyeyim aytmağa. Yılı bizim talebelerimiz büyük bir delegasya olarak Kazan şehrine çıkarlar ve anda olğanı kureş seviyelerini degel de bütün medeniyetlerini, oyunlar, yerlerini ifade eteler ve priz ve birinci yerlerini getirirler bizge. Sonra onlardan gayrı bizim mektebimizde çok müzikal aletler, tögerekleri olalar. Bizim talebelerimiz kiçkene mektepten başlap, onlar akordeon, fortepiano, kemane aletlerini, esaslarını bilirler. Sonra bizim mektebimizde dans, şaşki, robototexnika, İslam esasları, sonra çeşit oyun grupaları büyük seviyede geçirilir. Demek ki bir bala ozu istegen yönelişini seçebilir ve ozunu nasıl tögerekte daha yaxşı iseti anda barabilir. Evet, imkanlar pek çok. Onlar bir haç tögereklerini seçip, özlerine cedvel yapıp, öyle özlerini inkişaf etmeye imkanları var. Bu tögerekler nasıl şeklinde çalışırlar? Yani anlayamız ki konu derslerden son ya da dersler arasında ne vakit olabilir? Vakit yetişir mi aslında? Balalarga pek kıyın şimdiki balalarga. Onlar derslerden gayrı bir çok ceryanlarda iştirak eteler men bilesem. Onlarga da ağır biz anlayımız. Ama kenede cedvellerini sanitar normalarga geliştiremiz. Hem derslerden son onlar bir yarım saat rahatlık vakitleri ola. Sonra ise onlar cedvel boyunca bir haç imkanları ne kadar razı olsa onlar o kadar tögereklerini seçip olalar. Anlayımız ki sizin talebeleriniz arasında imdi profesyonel şeklinde çeşit sportnen, belki de müzikayla uğraşan bağlar var. Onlar ise kenede bütün bu hareketlerini beceriler yani demek. Bir şey, şeyge vakiti var demek olardı. Biz anlayımız ki bala şeylerini yüksek seviyede yapıp olamaz. Onun için bu bala sportta inkişaf etse biz ona ebed karşına baramız. Nasıl sayttınız şimdiki vakitte balarga kıyın. Sizin fikrinizge göre bu yakşı mı? Ya da yaramay tarafları da var mı? Yani böyle balalar sabadan mektepke gelilir. Mektepten son muzikadan son sportka mesela. Böyle şekilde inkişaf etmege şimdiki balalarga yakşı mı? Kolay mı? Kolaylı mı?
Мен белесем эбет холайды гел, ама шымдеке бізім земаневи талапларымыз ойле, сен бір ішнен огрешсең, сен насыл айтайым, талапкер ден ачы олмасың, сен бір хач жерянларда іштерак етменге мечбурсың. Керчиксинде бұл әлбетте güzel фікір. Ағыр заманда яшаймыз, әлбетте, инкишаф етмеге әрдайым керек, бір күні, бір саат, әлбетте. Ама бұл балачықларны насыл тапмаға, насыл аңламаға, бұл балалар, яғни, бұл баланың истидаты тамам шу зенатқа, тамам шу, білмейм, музыка ма олсын, спорт ма олсын, насыл шекілінде сіз бұл балачықларны тапасыңыз, аңлайсыңыз. Біріншіден, олар башланғыч мектепте өз-өзлеріні көстерелері бет. Хайсы, бізде башланғыч мектепте де пек чоқ төгереклер бар. Мысалы үшін мен айтмақ істередім. Шынде бізде башланғыч мектепте бір хач елін девамында инглиз драма тогерегі чалыша ве бұл еліндан башлап олар яңы бір шекіл ачтылар. Демек, оның ады русча мүмкін олса айтайым, театр теней. Олар инглиз тілінде білешті театр теней бізге көстерелер. Пек ажайып бір шей, пек мерақлы балалар үшін. Әмде олар ел Ахмеджит халқара мектебінде English Drama Contest конкурсында фаал іштирак етелер. Әмде бірінші приз ерлеріні бізге кетірелер, машалла баларымызға. Ве мен башладым неден, олар демек башланғыч мектептен де өзлеріні көстерелер. Кім алетлер, яда кім музыка тарафына, кім ште ойын тарафына чеккеніні. Оның үшін бізге 5-ші мектепке келген балаларны біз енді білеміз. Бұл демек бала оратор зенатында яқшы көстере өзінің медениетінде. Башқа бала ойын яда спортшы тарафындан көстере біле. Яғни оратор тарафындан бір концертін алып бары жасы енді белі. 5-ші сыныптан башлап, он бірінні сыныпқа. Ама бұл яқшы фырсатлар, демек бұл балашық енді бірден соңына қадар бұл зенатне оғырашacak. Ерте бұны аңламақ, мен білесем бұл пек яқшы. Енді тәжірибесі енді бар. Кеч бөлекі бұл истидатларына ачмаға. Бұл заман енді айталар ки кеч енді олды. Ама кім біле? Чүнки мен өзім үшін айтайым. Мен, мысалы, өзімде лаф етмеге истидатны пек кеч ачтым. Сен концертлеріне алып бармайды? Жоқ, ерте білсейдім, да, жоқ, ерте лаф етмеге башлар едім. Сіздің мектебіңіз Алий оқу юртлары еле ешбірлік құрамы? Әбет, бізім чоқ елдан берлі Февзия Кубов адыны ташыған Хромоидислік педагогика университетінен пек бір сық бағымыз бар, ама мен сізге шынде сырны ачаджам. Бұл елі біздің ұғымызде бұйық бір проект бар. Біздің юхары сынып талебелеріміз үшін бір кен yollar ачыла. Чүнке мүмкін олса рус тілінде айтайым, чүнке анда бір қиын ады проектнан профориентацион ішіміз демек башқа бір севеге чыха. Сотрудничество и подключение к программе профильного обучения в области инженерии и педагогики. Не демек біраз ачықламақ стейім. Демек бізім талебелеріміз кележек абитуриентлер олып, олар Хромоидислік педагогика университетінің лабораторияларына барып, анда мен стейім айтмаға ки лабораториялар шынде пек бұйық севиеде, пек yüksek севиеделер. Ве анда барып, олар өзлеріні мультихасыслар кебі дұйып олалар. Оның үшін, бізім талебелер үшін бұл пек бұйық бір имканлардыр. Мисал үшін Туневін бізге керіш комиссияның башлығы келді. Бізім 11-ші сыныфлар талебелерінен көрішу болды. Оле бір жанлы, пек ачық, яқын көрішу болып шықты. Сағылсынлар, олар пек малюматлы, толы веуле интерактив көрішівна азырладылар. Талебелер пек бегеніп шықтылар ол көрішівдан. Сон чоқтан чоқ презентациялар, видеоматериаллар, чоқтан чоқ брошюралар кетірділер. Ве білесіз, оле бір пек яқын санки туғанлар көріштірлер. Оле бір яқын көрішіп келді. Мен кележек сеферсіз менідан чағырсаңыз, мен сізге фото ве видео избатлар кетірерім. Демек чағырамыз. Sonra ve білесіз, талебелер де пек мерақланды. Олар оқадар парлақ көзлерінен чықтылар ке, санки олар енді өзлеріні бұл университет дуварлар içinde дуялар. Ve böyle işte, böyle kuruşuvler bizim yaşlarımız pek
muhtaçlar öyle görüşüge. Çünkü sağ olsunlar musafirlerimiz, onlar adım instruksiya berdiler ki bizim balalarımızga nasıl etip istegen zenatını almağa, nasıl etip istegen fakultetine kirmege ve nasıl etip istegen maksadına, niyetlengen maksadına tırışmağa. Bazı vaxtlar öyle ola ki talebe mektepni bitirdi, sonra ise zenatını seçti, leksiyalarga kelgen son ise öz-özünden sonra men aslında ne yapam, men bunu beğenmeyim, sevmeyim. Men Sen kıbı, işte çünkü böyle to gereklerge katnamadın Ali. Elbette bu, elbette Çeşit to gerekleri olsa, indi balalar özlerini çeşit salarda sınab bakalar ve daha çok neni seviler, bunu anlaylar demek ki. Ama bilemiz ki erdayım mına şu kollarının tutmağa yapmağa bu da tez insanı alıştıra elbette ve mına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nde bilemiz ki şimdi Zemanevi mına şu laboratoriyalar yapılgan, men bilesem Lila көргенде оларны. Men hepsini gördüm ya. Hepimizin kısmeti var idi. En ağırı galiba bütün gün devamında mektepte bulunmak. Çünkü bilemiz ki balalarının günü saat 8'lerde başlana ve eğer de daha to gerekler olsa, onlar bütün gün anda geçirirler. Meni erdayım rahatsızlagan bir mesele, benim sevimli mevzularımdan birisi bu elbette aş meselesi. Mümkün olsa elbette balaçıklar tamam bütün gün devamında mektepte bulunsalar, tamam aş meselesi nasıl bir seviyede? Sağ olunuz. Demek aş meselesi bu yılı da yanı denişmeler, yanılıklar hoşuldu. Asıl da küçükene talebelerimiz aşlarına aşatma prosesi o demek Cumhuriyet tarafından tarhatıla. Ama bu yılı bu sıcak aşlarının fiyatı koterildi ve fiyatından gayrı menüleri ve rasyonları da kengleşildi. Bu yılından başlap sıcak aşından gayrı bizim talebelerimiz çeşit kuz mahsul meyvelerini, çeşit sütlü aşlarını da aşaylar işte, aşabilirler. Onların arasında yoğurt, irem, sıcak kakao ya da peynirler de hoşuldu bu yılından başlap. Onun için biz görüyoruz ki tecrübeden bizim balalarımız aşhanege merakla çapalar ve istekle aşaylar. Biz de çapar Aşları edik. tatlı olsun. Böyle kıbı aşhanege. Elbette. Ama bizde bir rubrika var, o yardım eder. Elbette. Zeynep Hoca, Kerçkende büyük bir iş becerili. Eşref adına mektebinde ve elbette bu işte sizge yardımcı olmağa ve tamam sizin stüdyamızga davet etip de sizin sübetleşmege erdayım hazırmız. Sağ olunuz. Siz bizim seyircilerimizge ne tilemege isteysiniz? Birincidен işte sağlık isteyim tilemege. Benim talebelerime, onların ana babalarına, benim zenadaşlarıma büyükten büyük muvaffakiyetler tileyim. Birinciden ebed sağlık olsun. Sonradan aytmak isteyim ki millet mekteplerine hoş olunuz. Çünkü bizim mekteplerimizde ava başka, bizim mekteplerimizde terbiye başka, bizim mekteplerimizde talebeler birbirine bakıp başka seviyede özlerini alıp baralar ve dan ne hoşayım. Buyurunuz 42. mektepke. Evet, 42. bizde çoktan çok milli mekteplerimiz var Kırım'da. Demek kapılarımız daima açık. Çok sağ olunuz. Biz de sizge kene de muvaffakiyetler tileyimiz ve hayırlı günler tileyimiz. Sağ olun. Çok sağ olunuz. Hürmetli dostlar, yayınımızı devam etemiz. Gerçekten güzel hava, güzel muhit erdayım okumsırsın. Ana vatanımızda da aynı olğanını isteyimiz. Ama nelerini bugün bizge hava hazırladı. Keliniz beraberlikte Nevbeteki rubrikamızdan öğreneyik.